This is Matrilineal Broadcasting Corporation. Inspired, inspire. uyabona Dlomo, wawuqinisile sile ukuthi sokulo mkhandlu phakathi kwethu. Umkhandlu lo awulunganga sibili ngoba izinto
ungakazi ukubona njalo kukhanya ngikhona ngisazabheka ngamandla ziye phambili so kumele ukuthi mina nawe do sibambane senzele sibambane ubona izinto yani ngikhuluma ngayo ema warehouse lawana ngiyilungisile ngayinika abelela product ya njengoba ngakutshela ukuthi thina siyarenza kumnikazi wama-warehouse nge-20,000 dollars enyanga kodwa i-weather product iyarenza kithi thina ne-120,000 dollars yabona izuzo yethu ngenyanga i-100,000 esiyizuzayo ngoba siyakhipha 20,000 silikulezo thina besihlala le-100,000 enkwenzileyo lokuze uhlupho lolu siluqede masinya ngithembani kudingi ngabuyele emuva 18 months 1.5 years ngabuyele emuva ngathi isikwelete sabo sibuyele velele emuva beleza product ekhona 18 months kusiye emuva ngithethe ngimsebenzi imali yakhona ngangitshele ukuthi khona singakhipha elalendilodi yenyanga lezi ezithana sisanda kubenza ngabi ngayikhipha linya siyafuna thina lezi gidi ezimbili 2 million oyo engiyethu 2 million eyasalini yethu imali leyo kuzamele ukuthi khona sithi siphane ithathe enye yakhona ithenge izikhumba ezokuvala izikhexe zestoku lezi ezihluphile lezi sizivale masinya bese siyona-ke nosesiqedela olu hlupho ukuthi silima lesi singikhuphe ukuthi zibasithini hayi labaze ngikhuluma lomdala wami owakudala wenzele imali olamamleka over umdala ukapula mina ngifuna ngifane ekhaya ufikize umkhaba awungekapula July 1, 1999. Ngeke nguluxolele lo liyasuko lomnyama kodwa mhlawumbe uphumule uGeneral Josh ngoba la kukoGachoko. Ikongithi shobale konkonde shobalam ikongithi shobale konkonde shobalam Mafukufuku Nkabuko Joshua General Josh sowedlula kaNyongolo kahle singadunga ulwandlo lubomvu ngoba lathi sidinga ukuchapha lufarisi kuye usibhekisa sigqoke zethu njengoba wasithiya besihanqile Joshua baze lemphako lempahla lemula basasuki lokho bethekho besihanqile asazi mdala kumbe sizasila lala nkunzi mavava wena wala ukudla amathe ezintsha lamhlanje amathe ezintsha are the only food available izinje ezigobhoza zigxozela umathe sesizalisa odadewethu banyelezo obhova babadlwane sesingabakhwenyana ezinye sesingabazukulu sinjengoba nje sinje lamhlanje siqumbe amathe ezintsha lala mdala ungavuki futhi lala Ramatsatsi sekonakala sekwaxhwala yekela sesilinde nje amasalamu semvelo fair la uyazi Mkabuko njengoba la walala usazi ubonile le poison yaginywayo siyaphenduka ama vitamins in their bodies ziyakhala kwelika mthwakazi mdala siphodla ubomvu sigava uqweqwe inhliziyo ziyopha wasitshiya besihanqila sazi kumbe sizasila kodwa inengi selafa ezamadlozi sezahlatshwa zadliwa bazibenga bezimkhwabha ngaze sithi zimbindaba mdala khona zake sibo
General Josh, you taught us nationalism, you taught us patriotism, you taught us to be a people together. But all of this failed you, Tata. Nationalism failed you, patriotism failed you, the people failed you. And 23 years later, I am still failing you. Agasekho Mgabe, agasekho uTsvangirai, onka lo msika labo John, olisabe labo Khaisa, labo sebahamba, kwasala kunje, lamanje, konke kunje. Choko, February 21st is Mugabe Day, a Kukura Undist. July 1 is a common day just like any other. Sikhanqiwe, asazi kumbe sizasila. Joshua.